Ewer Platzéierung wie se de Prolog gesinn. war nasch an voilà, probiert net viel Risiko zu hëlle fir eben Wëlle zu bleiwen an mech eben op Monte ze konzentriere, wo eben drum geht fir ze drecken an voilà, ich mein, dats ma ziemlich gut gelungen an voilà, ich kann zufrieden. Well wie fiel sech dat dun, dat nach fir egene Publikum realiséiert zu hunn? Ich mein, ganz gut mech gut ugefeiert am Bredewee an war eng genial Ambiance wie all Joers an natierlege sinn. All Joers kom sker zeré op de Prolog, weil einfach die Ambiance genial fannen an. Et gelenkt ma méchen Sorre an dofir sinn immer so méi motivéiert. Dat lo fir geholl fir die 4 Etappen, die lo kommen. War kucke vun da zu daschmengen mo eng Etapp die normalerweis am Sprintär du kommen an. Wieke der Java net schlag am Sprint sie werd stopper beiieren eng gut Plaéung am. De Projekt war ganz technisch am Reen. Ich war bëssen eng Überraschungsfahrt am Ufang, weil en net wurst wat genau bin zo kënnt mat de Käieren. Ich hatte schon an sech fir runne bësse Luft auss, dat ze pnue gelos fir besserlech Käiere ze fuhren. Ech denken ech hun ze net schlecht geholl an am Mont hunch relativ séier gemerkt, dat ich gut en AW war. Mit trotzdem sinn Java méi überrascht für ménger Zeit wie ich 4 Minuten do geliers hun, du kann net stimmen an dritten as fir mech immens Resultat. It was a short prologue, very steep and with a steep climb, and yeah, that's perfect for me as a sprinter. The steep climb and the cobblestones, and I can bring all my power on that climb. And yeah, I was so happy that I can win this prologue, because last year I was second, or maybe 1 second or less. And yeah, I'm very happy to win here. What do you expect to do in the next 4 stages? I think tomorrow is a sprint, but Greipel's here. I think he's the favorite for tomorrow, but I hope to make him difficult tomorrow. But yeah, we will see. We got also the Schleck brothers. It's our home race, and yeah, we will see. I'm happy with this victory, and yeah, I'm looking forward to the next stages.